Turabasuje tunabaye ikaze bakunzi ba HD Global Media n'umwanya makuru agezwe mu Rwanda ndetse n'iryo no hino ku isi ye mugiye kubana nitwa Dani Hambo umurongo ni HD Global Media nimbogezo bwa mbere ubanze ureba hasi kandi kuri subscribe kugira uduhe inkunga yawe maze ubundi dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tuza kuba twibandaho muri aya makuru. Turababwira ko umutingito uri ku gipimo cya 2 n'ibice bitatu wumvikanye i Kigali mu ijoro ryo kwa 26 naho kandi Amerika yashimye ubwumvikane bw'u Rwanda, Kongo ndetse na HCR bwo kwifatanya mu gucyura impunzi. Turazikubwira ko kandi u Rwanda na Tanzania byashyize umukono ku masezerano mu nzego zirimo ubuhinzi. Turafite amakuru menshi turaje turambura nyuma y'akaruhuko gatoya mujye kure. HD Global Media. Reka amakuru yacu turi mu Rwanda tubabwire ko ishami ry'urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli na gaze RMB rishinzwe gusuzuma imitingito ryatangaje ko mu mujyi wa Kigali humvikanye umutingito ufite ibipimo bya magnitude ya 2 n'ibice bitatu. Iri shami ryatangaje ko uyu mutingito wumvikanye mu ijoro ryo kwa 26 Nyakanga 2025 saa 6:37 z'ijoro. Ryagize riti uyu munsi saa 6:37 z'ijoro umutingito ufite magnitude ya 2 n'ibice bitatu wumvikanye muri Kigali aho wiganje cyane mu karere ka Gasabo. Ubundi umutingito ubarwa hakoreshejwe igipimo cyitwa Richter kibara ibyitwa magnitude cyangwa se ubukana bw'umutingito. Umutingito wa magnitude 2 n'ibice bitanu cyangwa munsi yayo ntabwo wawumva, ariko ibikoresho biwupima byo birawumva bikanamenya ubukana bwawo, bivuze ko uwumvikanye wa 2 n'ibice bitatu utari ukanganye. Icyakora imitingito ifite magnitude yo hejuru ya 5 iyo irumvikana kandi iba ishobora kwangiza ibintu bitandukanye nko kumena ibirahure by'inzu cyangwa se kuyisenya bitewe n'ibipimo wari ufite. Inzobere mu bijyanye n'imiterere y'isi zigaragaza ko kugira ngo umutingito wangize cyane bigirwamo uruhare n'ibintu byinshi birimo imiterere y'aho wabereye, ubukana bwawo, ibikorwa remezo bihari, inshuro wumvikanye n'ibindi. Umutingito waherukaga kumvikana mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa 4 Gicurasi 2025. Icyo gihe habanje uwari ufite igipimo cya 5 n'ibice 4 waturutse mu kiyaga cya Albert, ukurikirwa n'uwa 4 n'igice kimwe nyuma y'iminota 7. Kugeza ubu umutingito wamaze igihe kirekire mu Rwanda wari uri ku gipimo cya 6 n'ibice bitandatu wabayeho tariki ya 20 Werurwe mu 1966 n'ukomeye wabayeho mu myaka isaga 100 ishize. Tuvaho twerekeze ku inkuru tubabwire ko u Rwanda na Tanzania byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire agamije guteza imbere urwego rw'ubuhinzi ku mpande zombi, byiyemeza gukomeza guteza imbere imikoranire. Hanashyizwe kandi umukono ku masezerano agamije gushyiraho ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu muri Tanzania i Kigali nk'intambwe ikomeye yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. N'amasezerano yashyizweho umukono kuri wa 26 Nyakanga 2025 ubwo ibihugu byombi byari byahuriye mu nama ihuza abayobozi mu nzego zitandukanye yabaye ku nshuro ya 16 igamije kwigira hamwe uko umubano w'ibihugu byombi uhagaze, umusaruro uri mu mikoranire y'impande zombi ndetse naho gushyira imbaraga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire yagaragaje ko ibihugu byombi bisanganye umubano mwiza, yemeza ko Tanzania ikomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubucuruzi bw'u Rwanda binyuze mu kurworohereza gukoresha icyambu cya Dar es Salaam akinyuzwaho 70% by'ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga. Yashimangiye ko ibihugu byombi bisanganywe amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Naho kandi reka dusoze tubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimye ubwumvikane u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR byagezeho bwo kwifatanya mu gucyura impunzi. Tariki ya 24 Nyakanga 2025 u Rwanda rwari ruhagarariwe na Ambasaderi Charles Karamba mu nama yabereye Addis Abeba muri Ethiopia
Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere Jacquemain Shabani na HCR yari ihagarariwe na Rolf Mazu. Nibwo byashyize umukono ku nyandiko y'ubu bwumvikane. Umujyanama wa Perezida Donald Trump wa Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masadi Boris wa 26 Nyakanga yatangaje ko inyandiko ya Addis Abeba yubakiye ku masezerano ya Washington u Rwanda rwagiranye na Kongo ku wa 27 Kamena, kuko asaba ko impunzi zifashwa gutaha ku bushake mu buryo butekanye kandi buzihesha agaciro. U Rwanda, Kongo na HCR byemeranyije ko impunzi 600 z'abanyarwanda ziri mu nkambi y'agateganyo ya Goma zizacyurwa vuba mu gihe hashakishwa ibindi bisubizo birambye ku mpunzi, bishyigikiwe n'ubuyobozi bwemewe muri RDC. Byemeranyije gushyirwaho uburyo bwatuma inzego z'ubutabazi zoroherwa no gufasha impunzi gutaha zitekanye, hubahirizwa amahame y'amategeko mpuzamahanga kandi ubuyobozi bwemewe n'amategeko bw'u Rwanda na Kongo kubahwa. Impande zose zumvikanye ko kugenzura neza imyirondoro n'ubwenegihugu bw'impunzi zifuza gutaha ari ngombwa mu rwego rwo kwirinda ibibazo birimo kuba hari uwabura ubwenegihugu. U Rwanda, Kongo na HCR byumvikanye ko hazajya habaho izindi nama zizajya zitegurirwamo ibikorwa byo gucyura impunzi hanasaranganywe amakuru. HCR igaragaza ko kugeza ku wa 30 Kamena 2025 u Rwanda rwari rufite impunzi zigera ku bihumbi 136,713 zirimo ibihumbi 83,134 zaturutse muri Kongo. Ni nuko dusoje, reka tubabwira ati ciao, Imana ikomeze kubahira aho muherereye hose. HD Global Media.